story thar kan ngai thla anga ka channelin ngai o theiri lo ma se ngai thlak turin nei lo kha ka phal lawa chuwang chuan intan ngai thlak tur karon chap chuak le don thawani Gigi ziak Guerre lamar ti kan ngai thla ang o Chapter-1 War of Love kanu le pa te thi dan kha apa ngai hau lo nia hai je kan tok ti do ni la afin fia na om si lo ma se ka pa chian nai tak Mr. Russell ponaring hlel ve tho engtin nge kha zet engma chian lo na om lo endik fek sa kha a engine lo dik lo ngot the control tu emon om talaniang engimo infum ru chu om ma se Canadian investigation team te chuan a case an ti top dai sini kha kapile pu te po an mak ve reng reng engma zu soi du mia lawamole ka he se ta hlangai thla chung chuan sit nung ngeng pa in ka thu on duaya ai cover ka wa ngal bok kapa le kapa u cha pate Johnson ai ba khi kapile pu te hian fan nei lo pate Johnson chuan fanu pakhat ke aya kum khata upa Wendy Vinjet aneya ni kuma pate Johnson in o hlum khan Wendy chu kapu te bula om ngal bok Wendy nen chuan unaw om chune tilavin kan mi zia mai ba ka eng thila ma kanin mil hau lo ani chu ke ai wangin a hoi heradika a attractive le bok a chapawa a indu tok le ma se ka chuang thei hle chin kano pan lai phei chuan ka chan te bula model turania kati hial chin kha ni ve miawa achang hi chuan kan chung community mangvek du tu hi an ome mo ka ti chin patela kha engma boina nei lo friends ram senator ania khatia a in oklum top kha makani kapa ve thung hi chuan Canada a business lian tham tak a khoya kanunen Australia an culture chu thamasa lok khan hetiang hi thlengta ni kapu chuan arang lama friends a phei turin min ti ngala kapa business en kol lai po chu mi pakhatin billion tam takin a lei chong chu poisa chu kaming chuan a om ve takna a ma se man na tur ka shelo kalano pangin kanu le paring nga khosa khovel lam ngai to lo top kani wange mandan tur ka shelo lo kapu hi friends ram prime minister Mr. Edward Vinjet unaw pani boka friends ram politician lun chung kan ni mai kapu po hi parliament member ani Guerre International Airport ka thleng chu ka baude hui mai Canada chinga friends ram ka voi khat kalna niya kanau pandeu lai ka kal chau kha ni tun thlenga kalarin Wendy khamin lo mak turin lo kal doni mokatia khonge omle tuna tlai lamdar li pel feril der to boxi kalagage nen chuan waiting seta ka chumol tapa kapile pu ka call ve fe an pik thelo Wendy ka call le top hello wen kalau thleng to a nang mai local mai te che ka boile tu ka taxi kha pharla Mareset Street house number 154 Mr. Dion Vinjet tila an chevek mayang ma ka soizo ma in phone off mya ka tho hapa kal photang myang kalagis nen chuang kai nuk chuak le tange nge airport mi chen khat an chung te ne na anin mu rwale in kwa chu hlom ka mu te chuan kanui ve suk ringot kapile pu chu upala man ni ve tu a ka phut thiang lo balom Wendy la model agency haunen contract kan sign ti ka sha a boy hle ni mai thei taxi ka mu ma sak ber chu ka phara kapa kha friends mi ni wangin friends strong thiam lo phal lo pura school le college vel po friends ramachanga an lo din Janelle Dilla a ngot tani kal Canadian chongpo ka thiam viau tho Mareset Street house number 154 Mr. Dion Vinjet Dorala o taxi driver cha min lo ende huwa Miss Mr. Dion tenen chuan inin chungem ni kapunia ehe ole Mr. Dion te chu kanram politician zinga lar bira lo mani afapa mani loka thita kha ipa emni oni e Zerek Vinjet kha apoi tak takani friends rama po hian kan shevenel wala lom friends rama ko thler te chu 90s hun lai chang to a undesign khani wange royalty lama polma a romantic veil khop city of love anti khani tlata
ke hi ela vinjet kumsom ni mi kania Bachelor of Science graduate limhlol acting line lama kaltum kani mase kanule paina min boral san thu thian min chong lu tuka katum zong zong ka len chwa lo pha vek omol tap le ka ngai twana ko mai nuam ka ti to zo kapute che na ka thleng chu taxi fare ka peya nuam de win le ipu chumin han bia kang che te reng mai gate to security chwana lo hong ha sat kan lo lo ma che lu ka buzawa me thlai hola ni wange khwalum viau na chungin zan khwa a flight chong ka ni wangin jacket lian set ka hanur thau ela boyi ipunian lo hwa che kan tum lai takini lo thlenga ni meeting an nei wangin kan man lok lova ilo bo kan hlau te reng nen kapu po cha min lo kwa pa in ti pal lu tuk boyi wendy kha ahman lo tur thu kha lo soile lok si lo nen a ho lu tuk taxi driver fel tak ka tong fu hlawa min lo biak ro ting nge che sin wendy lo la hola vem ni mei chau chuan ka lagis bel chun thar san thwaya alo ho to khamule aroma omlen yang tite vain thak la ei tur hi lo ei ro iril te cham palang ka room tur ka lu chu ka tho hwai mai Canada a ka room nen chuan danglam takani ka du dan chuan simple modern de wania hei chu Saudi Arabia anlal in pindan angvela ni thung milim kerte balcony zau zet le parda sentuk in zar duai tenen pangpara in khoi dia bok badu ma chuan lutin shower ka on ngala naktuk chuwa bazar ngalila thaang thomno hak tur ka king tlem hle bazar paris khakani ve shimshima ilo thleng to ni mo kan lo lo ma che stair pheya corridor a chuan wendy chu in cheinal wangin local meka kanui sanga wendy isam ka arbaninit ilok te dayalo ifa in me ve kain me zong chuk artist nan shalom wait eng thom ngai no ngai in bel kha brand lui lu tuk mo anerpa kapile pu ero khongen kal ka shelo hois anna an boy thei zia kala soi lavin ka sha kati hak lai khoi pa chuan eng brand lui ngi soya tharukal ta an lunch to ni kha I hak okay in melom tiro bele green tea khamin lo lakte kamazona kau cha chona thutla a mozzarella roll ka emial mial thung wendy chunula sang ve vo chair lek lek ma se sexy thung si mel chang kang set nen kanin chen deu reng ke ve thung chu samdum kir lek lek in chei ngai lem lo ma se lip gloss le mascara war ve tak kani thung Canada a inom dan te han soi vela mole enti airport ta kalau kallo chan chu paparazzi hawin min zui ka hlau wangania ishat angin selepte kan ni ve to a khatianga kal tut tut chi kan ni to lo ka juice kalem khala phok de taka enin god paparazzi haw zui thammai ni to ka chuang tak zet che ka ti hlup green tea in pa chuan ni e Paris a yan ke aya model lo ni man hlei nem kapur chung mai unaw nu celebrity ka nei to nia dinner kan kil hawa naktuk lama bazar turin wendy cha min kalpuya pe ve hlo kalo lom hle thung nilo khatiang khang ka kalpui theilawang che akut pha lo lek pa chuan aner nong nonga a korfol ha khoi pa chuan engati mo ka ti ha local te chinglu tuk mai karum lama min lu pui dor ani chuan torn jeans ha in alai ponglang hai khop tai chhaset top duma haboka asam chu mam takin nyamte a boka shade le earring kwal nen sling bag a khai bok hei po hi chavya walom engting nge kal se min ti a khatiang anga I in chei chunga ka kalpui che ni chuan new sa kan landa na thing vya wang tun lifestyle deuh hlek te hi om ve ngai ikor ho la hi 80 hun la ya I omi moti in I bazar thina mi tun lai thom no reng in hi lo jeans pol tak zet tholam pang chu lo da chwaka borat brand chu ni ve nge hi amoi ti soi no ngina lo tile ka birthday ka chanu min pek hak po ka hak du lo a sexy ema wanga ka wardrobe kila ka da chin
crop tight var ban bul angong vel ko huaw mai ka dul lang thei lo da chuak le cha chu ka ha thei lowang a them lem lutuk una nu thing zat ka lo nei reng che ni hi mole haro kuddo ang maya in thuam chunga ikal vai chuan kamal phau via wang ka kalpui tura ni sia she zat chuan thom no lo da chwa ho chu ka ha a kani chu tin ka sha bu ta lo da chuak le Gucci belt ka nei ve chun chu min shen tira bag khai chi pakhat mai nei na nge Hermes bag pakhat chu ka nei ve khoya nge chu tiang bag man tam te chu a chwa reng tura lom tar ang mai Hermes bag silver chu ka khaya ama ang dewa min che tum ka ti mai shade min kim tira ka samkir chap chu ka thla bok ka zakania zatur omlau min enro kan heit po kan in chen deuh ve ve fit nga le in chi skwala inia hetianga in che hi in me korfwal thing lu tuk ti vel mai mai ani chu 510 ani kara kan chuan lu nu chuan Starbucks drinks min lo pek pa in Louis Vuitton showroom a kan kal photang chumi nuwa Fendi le Gucci wow luxury brand lirani mo kepo bazar ka du ve thawa ka chante ho nen chon lama restaurant a kan chol don nia LV showroom kota kan chuk cha chu alo soilok to ang che in media hawan lo om nge Wendy chu kal chakleya drinks for pa chuan ka mel chho sha sha lom Benjamin pervert nen rimmer nei na salea inin car in soifya thengem ichanu hi model ve thawem ni kan va mungai lo ve Wendy chuan min lo po sok pa in kal chak ve deuh ro anin om du han thlan tur ber po ka shelo anal vel vek achang kangin ani rai hlom mai Wendy chuan min lo ena thlang ta che du zong em po ka nei lo mol pa ngai brand lui zat an zor na khalo sei su heng top le pen saute jacket te hi wow crop tharan lawn chani hi ka tho hap a thlang zut thung jacket pakhat chu ka thlang ve sham LV ti inzia khat vek ani Wendy chuan heng top phau zong hi a in anga om chuan job mai la chuan jacket le LV running suit thau nen hian hey henu hak tok tur ho hi o chuan pants le crop phau khalo pek sak bok ro u nal le pa ngai deuh le kho bag panga nen hian until siam na zet ho chang kai na nei vak si lo ma se kiu zet thau chu ke en kwal dan mai Wendy in ka hak tur ho min thlan sak zung thung ka kar ta chang chuan Wendy min thlan sak ho chu man ka pe ya euro mai som nga kaming phok vak luxury brand chu aman tawalom maktivak du su Wendy chuan alo te so voi khat bazara euro noi som nga man em chu LV shopping bag ho chu karan da luta bag som ni velani Wendy heng ho hi ita vector ka du zong ka mu velo Fendi collection a kan en mayang ka tho hap em ana Fendi le Gucci a po ama du zong a piang min thlan sak le euro noi za kan khoral ti ila in oi lo mai thei ma se luxury brand ani mewa Gucci bag pakhat ringut po euro noi khat le chan ve to pania Casanova restaurant a lunch a turin a chan theo kan ngak mek chuti chung chuan career tram to em awangin chocolate shovel kalo a thonga Casanova chu lo ro pui chiang e a chan te ho nen chuan an ri hlut mai mi pathum an nia an chelo hlom hle bok ke ro om ve lo ang mai kani do kan bel pakhat chu kan kila an ti cham bok chuti lai chuan mei che pakhat samdum hlap meng bial kar cha samrual mat le vun ngau hai mai sam toy mel thazat le in cheinal fe lo lu chu an pali chuan an en hawa chunu chu kan pi a table pakhata chuan a chua a be khai da thak pa chuan a phone a phora mi bengal bok bad girl ang mai ani Wendy chan nu chuan lo kun nyam pa in mabel la leoni so enge lo ti ve don le a chan nu sanrang nga kanyang chu ani ang mi hausa te chuan he tiang mun wal awa in mu hi an du ber lo fo sin Randall Roscoe tenen anin kom ho fek ti khan she to em
Matthew le Mr. le Theodore Spear te le Sandra background Randall Bull na ya om chu athik om rum mai Dylan si chuan wine in pa in Mabel chu ena so Sandra chu local so an chan chen an soi te chu tu tengen ni ka shelo ma se ka sha chak zong ten ni tlat Sandra chu ha ngai no be mui sexy fashion mai sam uk ngil siaw le mai fang dik zet du om na riaw nei hi ni Mabel lam chu pan chata Mabel chuan akutin sei sal lang hain tuya in mek an pani chuan chhelau takan ni mi pa chu ni ilak ka du chi te ve ven ni mai thei Randall nen chuan anin ngai zong ani lo mo teu lo ma se in ngai zong anang thei lutuk an pathum son anin zui reng zel an thokho ni omin an soya Randall te chuan me cheshan shana kopring alom kapu in party boss sai tura hian an pangason asomalom Theodore changa in shan nia Theo pe chu dinner po kan kil dun to sin kapu party a chuan local veng chu Mabel te po son local don Wendy chuan hati sa a kalo meng phok shu thung kapu in som hlom mo Sandra le Mabel ka ve en chu Mabel chuan amit mufia kar chuan min lo en reng ka phusok bok ranglu tukin ka hoisana kalunga phutup tup flashback 5 years ago Mabel chuan abel pa Travis kong ka chumpa chuan chaphom hom chungin Travis he kong khar hi ilo hong lawani chuan I swear to God kadam chung zongin ka hwa angche ka thi ni thlengin Travis po in chung lama omin atap ve tho mase bulchan le theian ni lo Travis nu le painan pom thei hlal lo akal san lawani chuan atana poizok don sia Mabel hi apa thi toa anu ero drugs dealer house zet mayani thung Travis nen anin chena chang chuan drugs le roi thei thil sang sang a khoi renga anu huat na zwal le bok number 4 a roi renga ari phur chang phei chuan anu hi wakolanga meijal kutze ran chungin hey mom I'm fucking jealous te vati khum yal thin mase inga ma hlim lallo party vela la anwam tipola ni sia a chang le arui da na fu lo zonga kal chuan cha cham cham te ching bok you're gone and I'm gotta say hi all the time ti hi anun nen chuan in me berani mayang chu mase di tele group a join nu chuan pa ngai ta deu drugs bele ro thla chuang lo amel tha in zona nei boka a chongka ma boro thei hle bok mase a chapo ve ngai lo mi musit zongin om ngai hek lo anu thi nu chang khan aro sum zong zong a nei veka friends ram millionaire nula chelo ti shatani Sandra ve thung hi chu me che zaile sexy sit nia de telegram grupa an me cherin rol berani an target tur te chu ashwai shanga 6 month pui tur anga langsi in mi hausa tak tak ho thil pek po adong nim naro ama hi mi hausa chung kwa changa lo seliana nilova anu le pa chu brazilian an ni dai bok anni group b khi pangan niya Randall chungchang ero la soiri lawang mase friends rama billionaire fa pamalani ti kanjep tel sha mange mase apa ni nanin nge haulo Randall nu kha apa in nu puidanga nei du wangina thopuya friends ram politician na America thaute nena sex slave angina da sakhania chuta anu chuan twairwin in chunga changin zwang thatani Randall chuan apun ne na changa aro chun billion somkwa se chuneya apale anu pui thar laka a in la shang mya bok billion somkwa chun hi 3 million khat pon mangdon se kumsang khat vela nga yang mase chu ti khopa house si chuan engwangin nge di telege group a join politician anu thina in nam noi somni ruazet khati rala du wang mole chuan special training in sniper dong hial bok ti chuan tun kuma changin anna chun chandon chani an group b kimi pangania sniper wal chan ni bok Theodore Spear Matthew le Mr. Sandra background le Mabel laliote Kovel chuan mi ho sarwal in kom khom ti in an shani ma na
an mai kor phe na an ni na ero tu man an shilo Sandra phe hi chuan an group a join ma in mi panga that man to an ni group hi special b kan ni wangin an group minga Eagle Sniper ti in an agency ten an phwa sakani an agency hi underground ani wangin mi tu pon mi malemo polte pon mi thatura an roi thei ten ni mase Eagle Sniper hawero hetiang lamata na ruat an ni velo du du ti thei an ni lo bok Ela Vinjet POV Wendy chuan ha thlak ti mel zatamin lo en pa in kapu pian chamani hi Isha M friends rama model le celebrities walan local vek don igaun hak tur kha chingbik lutuk inge dang ka ha ka nga ka closet changa gown sen duk lo la chwakin ka maya lo the chora kha kha haro nga tinge changkan lami pan the mya lo le ha thlak hian chingbok si gown sen duk puk lai ban nei lo nute chung lama invite pay top princess gown an ti ang chi khani kasam chu Wendy artist chuan min sam sak beya samjeta lian tak role in a chona tiara type hairband ruby stone anga chei moi chu min khim tir le kamita eyeshadow glitter purple an hoi bok barbie tipo ka an hi le Wendy chuan le Lopez kasam hi lo sam ve thung ro gown gold color ha thunga atai tania ari cheng cheng thei ka ngai to na wang chuang kanui hak min lo mel shock thung Randall Roscoe POV Randall image koplai shoya thiang me don lavania zan ina hian kan mission number 1 kha len taila a chalawang mo Theo en pa chuan ka kot ngong chu ka zut thla a Mr. J time local don law an mi som housinga kan target te zinga mi tu manom lo bok Randall me che shwa shwa ya chul lo an tam don lutuk chicks te mai mai Theo chu nui sang ina lo luta ka lo nui zau bok Theo ero tho hok ka lo thlenge Sandra chu lo nui sanga kan lal fanu Theo chuan akuta lo ki saka Sandra hi ka unaw nu ang cha in ke na ani pon unaw pa angin min en konge mabel hi Theo chuan alo ti fat pok borbon thi chuakin kan lo in mek thung min nei tua du su ka lo thleng mabel chuan gaun dum ve ka lo ha a able ka in chei lo lai hi ka shem ya lo Mr. Vinjet hi heng politician ho te ne na in nei tak tak vek hin nia Mr. Vinjet kan nei chuan kan tan ko ngol sam sut don ani mai ke hi Randall Roscoe kumsum ni pathum mi kani innocent killer momin lo ti palange heng kan target tho hi miten om tak tak ve kan ni an e ruwa nuaman chena an nom chen na tan kanu kha shit soilo ka thlang jok an phu tok pek ka tum mai ani ka group te ho po hian an tumani ve tho an chung te tha sak ve tho an ni kanin pe nu chuan kan kara theu kan luta ka sana ka bi sau da sari cha cha ni ka driver chuan kan kalna tur a sa a soibor kher ka pe lo ka phone alo rile ta hey Randall Amelia Tempest ani hello zan in chu kalo rak pheidon ania lo ro o yep mase party na ka kalmek kalo hotlai mai thei dar som vela I chuan lo ho tumla okay chuan zan in chu isha sa kha anui har har ka khive suka kada o ka off zui ngal ka kot ngong potmar pa in ka Estonia cigarette chu car pocket changin ka phora glass claim down pa in ka zu khuwang wang me che shan shan ka kopa ka du tok min pe a an ma mo sum ka pe vele thung serious relationship a kala om ngai lo ka thin sia a min she chang tu te chuan khongai na nei lo min ti thin ma se poi ka tilem lo ka pa changa ka ro chuna ni ma na Amelia ne ne ro hi chuan kanin corporate thokhat tharuk don lai kanin zui chat to ma se me che dang laka karin om lo san fo ti she chungpun min kal san du miao si lo wani hi actress ania mi pati lom dan le lom zong a she hle ya apian na nalina it ombok
kapa le kan shone ro ka tlo ngai lo kapa po hi keima ang thawa sniper lo ni ve to le a trading wall ta na mi nok sa khau da thazung zung chen mi ni ka sha dan phei chuan tlam ma sa lo khan Canada mi te nu pa zeta part controller wa ruk tira zetcha angin lan tira ni ome an thi pha tareng buka chupa chuan business lama ale pel don tat wang le anin rem thei lo wang ani ela vinjet POV mong changin in hnuai lam pan chuan ka chukla a mi an tam to fu Wendy te chan ho po anom khom le to chuti lai chuan kong kalian tak lama chuan media hawin cameran kwai her ngal vek god mabel chuan ma lo shwaya agaun hak dum nen chuan avuna ngau boka in me takani anunga mi pa pakhat samdum hlap mai meng sit si se talo lut ve sat Sandra chuan gaun war have thung Chinese necktie ban bulani asam uksiao chu achala tlema inveta nal zetina in bok bok arwalin mi pasam uksiao biang mulchau chap mel chalutuk maile anung bera akot ban siam chapa in chupa chu amel arumin achung tlem mel lea amit menga votrai bok asam buang uk phir sang tele amoi pan thar te anui khat le angti ke she thei anjinga chuan mi pui mit fok na pirani nia abikin me che ho amel thachang hle du zong emo mi pangai zong hi kala nei ngai lawania sopa sa chu du thu sam kapu chuan ka special guest ni so anlano pangna a an fingin mi hausa tak tak an ni alo tiru sup tunge anung berami kha Randall Roscoe Wendy te chan ho soi pe deu a friends ram nula ti ngai zon ron an ti takha a om ring ani ami je kul roi tenen an panga chuan midang hoin an be sap sapa Randall ro anung dewa loading in kever chu lo in mek thung kepo chuan kalkwalin kapu chan te ho ka bia a keni ai te in lo man hlo nia adikalom Mr. Bellero chu Valenturani chu lubu ngat pa chuan katia Mr. Floyd ti chu atui tial telemoti turani kever le tura ka hoi cha chu ka za lu tu ka wangin ka sen ngal vet ka kut chumwang changin ka lasona ka kut chu mel sau bok en lem lawa ban ka tumna lama a oma chuan na em in ka kanem fu pal chu ai po za thak chu Randall Roscoe khani kher wangani sorry ka che boy noi mit ka wasan aka ain du tok mel hle akikor ipteya akut pani jena okay akal son mak bok ke enjoy vong the ako sud great hak nen ama sang chaboka in me takani Mr. Floyd chuan alo soi chun zom le ngala nui sang in kalo chon zel bok lady khongayin chupa chu Sandra lo lu pui pa khani kadin na zona table la cake plate pakha chu lo la a kalo dal pal che ni mo hey kala to thawe chuan khoilam mi nge moi ni vele ka mungai lo che cake chu spoon in e pa sau Mr. Floyd chuan chupa mucha chu achila lem khal kawakal to mayange atingal chat bok ani le o ka bai sau chupa po cha min lo en pa in ka zo na che min la chang lawania ela vinjet kania nangjok Mr. Dion tunu hi nyang mo Matthew le Mr. kani e mui nuam hle mai kanui vara cake plate da pa chuan tisu in mui chu shu a anui chwa khok khok ka soi tur ai iron soi da yalom le nang pui mui nuame Wendy te kya nga son nga tingi om ve lo na an chana wanam khom du ri zok karinga amit ming sexy fashion amin lo en pa chuan ti chuan nangin tar ho ilo kombi ka sahat hat the ami wa pa na emani nia ko man nuam malom akhisuk chelem lawe ani kan pani in kan kal kwal don mi niang share aruk tak chuan she tak kani mi pa ne na kaldun
Suang tua po kala suang tua ngai lo. Matthew chuan zo na mol mangte te min zot pa renga kanel che pin ka sia. Hey, Ella. Wendy local phei ngala. Wendy enge niya. Matthew chu ena. Hi, ka una nu nen in lo in ko mani mo. Ella kia nga local ve hi katuma nang ilaw ombok nen. Kan pathumin kan kaldon mi niang. Matthew ina chan ma chuan. A chavya wang, Wayne avanuam don ve, ichan te ho kha. Ngai to su Matthew, Randall hi khonge. Khonge he pa hi kal le ni. E hey, ka zam ru to tak zit. Randall perfume rim lo nam hak ka she cha chu. Za zela nung lam ka hoya, ti su in ka thlan ka shungal. Wendy in alo be changal viao. Randall, he hi Ailani hi ka zanania. Randall chan min lo en zok ti ka she the. Ka mit sir chabin ke en ngam thung. A chat lem lo hi. Matt kalang. Thio te nen soi hau tur om. A o ril rui. Ma senel om na pakhat ma om lo. Ala nau pan melin at hin chat mel le bok. A body dik tur zia po ka shingal vek. Ani le phot ule. Ela kanin mule don nia. Matthew chu kan wi zeu. An kal liam cha chu ka thawai. Wendy chuan min lo mel pa in. Engting ge Matthew nen khan inin shiat. A thin rim mel. Kanin shingai lo. Ingam chuan nai le vai te. Ka soi zia chu Ela khatiang mi pa class lu tu kha I phu lo. Randall phei ka chu imit si pon en to su imwal pho mai mai. Iza pui zia I in shelawani kha I ching boxi. Ka en ha ringot min van hu phur mel em via. Akal son ngal mak bok. Ka unaw nu nei chun angania. Khatianga mi pa wanga min ti kha karing ngai lo shim shim. Ka room lama ka chau ngala. Balcony ya dingin ka chap fap bok. Nga tingi hetia min ti fo. Ata na ngay zongin ka ngai ka siya silaw. Chutakara kapili pu in kay ay fi chuan an chung in linghal. Anduat zok bok. Dad, ladam veni ula chuan. Friends sa ka po ngay lawa nga. Hetiang chung ko ha thak zit kara ka po ka ring law. Kapi ni se Wendy tan engki macha cha ti saka. Kapuhi chu zia dew. Kapi ero in min thla shan big zia tilang reng. Mitui kara tang chuan in kot lam chu ka ba hoi zawa kameng deuh ko. Randall Khan gate bang hengin secret alo zuwa min lo en chau reng. Tinge in chung lama lawa. Kava en rwa chuan a hoi sona akar lama pandai bok. In wai lama music ri rei lampo ngai tua to lo chuan kalatra chon zom thawa. Kanule kapa ka ngai thar zwal dewani. Anthi niya tak ngel pun kapile po chun lo lang du lawani kha. Ni e kanu kha Canadian mi ni wangin kapile po te khanan pom hlal lo ti ka sia. Chutakara orphanage sami lan ni zui. Tuna chuan kanu ang thawa fasha ve kha kanito. Kapite na Wendy anduat big chan po. Anu ka friends ram mi hlun tak chung kwa mi niya. Ma se Pati Johnson na thi nuwa pasal danga nei dei ni kha. Kapa khapa mel thata kania an soi ka sha dan phei chuan. Kapu hian anu pui tur lo hwal lok sak fek to. Ma se Canada a chol manga jin lain kanu hi long chol na a waitress angin lo thoka. Anin tong ta khania. Mittuinen kamudon chu ni hi. Chapter 3 kalauda le fatang.